Mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza wa tariki ya 10 ukwezi kwa 12 2025. Ndizera neza ko muri mose mumeze neza mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abari mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari. Mwe muri mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Tanzania, reka mwese mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze mu makuru yacu, reka mbabwire ko uyu munsi tariki ya 10 mu gitondo cy'uyu munsi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye Neva yifatiye telefone ahamagara uwitwa General Sultan Makenga. Uyu ni umuyobozi mu bya gisirikare w'umutwe wa M23, nyuma yo kwikanga ko bajya mu gihugu cy'undi cyangwa se bafata Bujumbura. Ndagira ngo mbibutse ko uyu mujyi wa Uvira wigaruriwe na M23 uri mu birometero 25 uva aho ngaho ku mupaka werekeza mu mujyi wa Bujumbura. Bivuze ngo kuba uyu mujyi wafashwe n'irihuriro rya M23, bivuze ngo banashaka imbaraga bakoresheje bafata Uvira banazikoresha bafata Bujumbura yose. Hanyuma ibyo byahita bishyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu munsi rero mu gitondo, amakuru nkurura aturuka mu gihugu cy'u Burundi, hari umunyamakuru inshuti yanjye ukorerayo imbere mu gihugu, yambwiye ko Perezida Neva yagize gutya, afata telefoni ihamagara General Sultan Makenga, aramubwira ati nyabuneka mwatubabarira cyangwa se noneho ndumva mwaza mu gihugu cy'uburundi tukicara ku meza biganiro tukaganira. Bibutsa ko mu mpera z'ukwezi kwa 10 bagiye mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu bayobozi ba M23 bajya kuganira na Perezida Evariste Ndayishimiye, bamusaba ko yavana ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ati niye mpamvu ushaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda ugaba ibitero bitandukanye ku birindiro, ndetse Burundi bwamaze kubindiri y'abantu bose bashaka kunganya umutekano wa Kongo cyangwa se baga ibitero kuri M23. Indege zituruka mu gihugu cy'Uburundi zigwa ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye hari Bujumbura, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Ingabo zihora ziza, bivugwa ko ingabo zigera ku 20 z'igihugu cy'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane benshi bari mu mujyi wa Uvira aho barwanaga kuri mujyi kugira ngo utigarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Abasore ba General Sultan Makenga nabo bati ibyo ntabwo tubyumva, ntabwo tubikozwa, twe turashaka kumubona ari muzima, hanyuma tumushyire mu ruhame atubwire impamvu yatangije intambara muri ubu burasirazuba. Kimwe nuko bavuga bati na Perezida Felix Tshisekedi ntacyo tuzamukoraho, turamushaka amaso ku maso, turamushaka mu ruhame, hanyuma adusobanurire atubwire impamvu y'iyi ntambara. Bibutsa ko aba basore ba General Sultan Makenga baragwanira uburenganzira bwabo bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane biganjemo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge n'abandi batandukanye. Bivugwa ko aciye imyaka irenga 31 iyi mitwe itandukanye itwaje intwaro irimo na za FDLR, umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, igenda ihungabanya umutekano wa biriya bice. Hanyuma bati rero yaba Neva yaba Ndayishimiye ntacyo tumukoraho, turabafata hanyuma bajye mu ruhame batubwire impamvu iyi ntambara n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza kugaragara muri ibi bice. Hanyuma reka tuganire n'andi makuru babwira ko igihugu cy'u Burundi iri ni isomo rikomeye cyane, ndetse Perezida Neva ubwoba bwabaye bwinshi cyane. Isomo rikomeye cyane Perezida Neva akomeje kugenda avana muri iyi ntambara kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 9 ukuboza 25. Imitwe y'inkuru hirya no hino ku isi iragaruka ku mvuru zo mu burasirazuba bwa Kongo, yose iravuga ku kuba abarwanyi ba FC23 bageze mu mujyi wa Uvira urumaze amezi 10 arindiriye ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Felix Tshisekedi. Hagati aho ngaho ingabo z'u Burundi ribonera kure nibo bagaragaye cyane imbere ku mirongo y'urugamba kuri front line, bafashwa n'imitwe yihurije mu cyiswe Wazalendo na gisirikare cya Kongo FARDC kikaza inyuma nko kubunganira. Uribaza impamvu abarundi barwanye umuherezo umujyi wa Uvira uri mu ntera ya kilometero 25 uvuye Bujumbura. Kuba umujyi wa Uvira uri bugufi na Bujumbura wageze mu maboko y'abarwanyi ba AFC23 byongeye kwibutsa ubushishozi buke bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi winginzwe n'abarwanyi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 ngo acyure ingabo ze hakibona akavunira ibiti mu matwi. Uvira niyo yaturukagamo ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwa Kongo bijya Bujumbura, cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka kuri petrol, amavuta n'isukari byahanyuzwaga mu buryo bw'amagendo kuko bikomeje kuba iyanga mu Burundi. Iyo Ndayishimiye aza kumva inama yagiriwe na FC23 ubwo yoherezaga intumwa zayo kuganira Igitega, byarashobokaga cyane ko ifatwa rya Uvira ritari guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya umupaka hagati ya Uvira na Bujumbura.
Kuba rero bamwe mu basirikare ba Kongo bakomeje guhungira i Bujumbura ndetse na bimwe mu bitero bigabwa kuri AFC M23 bigaturuka i Burundi mu buryo butaziguye, bishobora kuba imbogamizi ku kuba abarwanyi bareka umupaka uhuza iyo migi yombi ngo ukomeze gukora nk'uko bisanzwe. Hari amakuru avuga ko mu gitondo cyo ku itariki ya 9 Ukuboza imodoka no kuvuga amakamyo 13 y'igisirikare cy'u Burundi zinje muri Uvira zigatunda abasirikare bari bashinze ibirindiro muri teritwari ya Mwenga, Fizi na Uvira. Ni nyuma gato yuko ku itariki ya 7 ndetse no ku itariki ya 8 Ukuboza abasirikare b'u Burundi n'aba ba Kongo bahungiye Bujumbura kubera gusubiranamo na Wazalendo yabashinjaga guhunga urugamba bagatuma agace ka Ruvunge kigarurwa na AFC M23 ku itariki ya 6 Ukuboza. Ihuriro ry'ingabo zirwanira Perezida Felix Tshisekedi zirimo iz'u Burundi, Wazalendo, abacancuro b'abazungu na bamwe mu bagize imitwe iterabwoba ya FRN ndetse na FDLR ikomoka mu Rwanda yakwiye imishwaro ubwo AFC M23 yasatiraga amarembo ya Uvira. Abenshi berekeza ya Bujumbura ni ya Karemi mu ntara ya Tanganyika. Mu ntangiriro z'Ukuboza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yumvikanye mu bitangazamakuru ashinja u Rwanda guhungabanya umutekano wa Kongo n'u Burundi, agashimangira ko ingabo z'igihugu cye zihagaze bwuma kandi ziri kwitwara neza ku rugamba. Mu mpera z'Ugushyingo nabwo Bizimana yari yabwiye abadiplomate bahagarariye ibihugu bya mu Burundi ko ingabo z'igihugu cye zizakora ibishoboka byose AFC M23 ntikandagire muri Uvira. Nyamara AFC M23 maze iminsi yerekana abarundi bafashwe matekwa mu gihe abofisiye bakuru mu ngabo z'u Burundi zohejwe muri Kongo nabo bakomeje kwicwa uruhongongo. Hari amakuru avuga ko nyuma yo gutsindwa gukomeye ubwo AFC M23 yasubizaga inyuma ibitero byo mu kibaya cya Ruzizi, Ndayishimiye yategetse ko hoherezwa abademobe babarirwa mu magana ngo bajye gutera ingabo mu bitugu abasirikare n'imbonerakure bakore iyo bwabaga Uvira ntifatwe. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Goma ku itariki ya 9 Ukuboza, muzabikorwa AFC M23 Colonel Nanga yongeye kubaza impamvu abavandimwe b'abarundi bijandika mu ntambara itabareba. Kuva mu ntangiriro za 2024 abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bagiye bivovotera kuba bakomeje gutakariza ubuzima mu ntara idafitiye akamaro abaturage b'u Burundi. Barahiriye yo kurinda bararwana nk'abacancuro kuko Ndayishimiye abyishyurirwa buri kwezi, ari nayo mpamvu rero bamwe bagiye batoroka urugamba bakajya mu mahanga kuko ugerageje gusubira mu Burundi yicwa n'imbonerakure cyangwa se agafungirwa aho atotezwa bikomeye. Magingo aya Ndayishimiye yagarurira ibintu mu nzira imwe gusa, kumanika amaboko kuri AFC M23 akayisaba kwemerera abarundi bakiri muri Kongo gutaha nkuko yemereye abacancuro b'i Burayi bagasubira iwabo. AFC M23 ntiyabima inzira kuko kuba basubira iwabo bakareka kwivanga mu bibazo by'abanyekongo nayo yabibona nk'intambwe nziza. Ikibazo gisigaye ni ukwibaza niba Ndayishimiye yakwemera guheba amadolari avaye Kinshasa amaze kumuryohera akemera kwitandukanya n'imigambi mitindi ya Perezida Felix Tshisekedi afata nk'inshuti magara Perezida umwe rukumbi babasha kuvuga rumwe mu karere, natazibukira akaga kagera mu Burundi. Barundi batuye Bujumbura basa n'abari mu kato, abasirikare be nabo bakomereza gupfa nk'isazi, ibishobora guteza imvururu imbere mu gihugu kuko ihungabana ry'ubukungu ryatumye benshi binubira ubutegetsi bwe kugeza naho mu ishyaka CNDD-FDD bacikamo ibice, bamwe bamaganira imyanzuro ye n'umugore wigaruriye amasoko yose mu bucuruzi mu gihugu cy'u Burundi. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa kuri iyi ntambara ndetse igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kigarukaho cyane bitewe n'isomo rikomeye cyane bakomeje kugenda babonera muri iki gihugu muri rusange. Hagati aho ngaho rero mbabwira ko andi makuru akaba n'ubundi mu kiganiro n'itangazamakuru ihuriro rya AFC M23 riwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryamaze gufata umujyi wa Uvira mu buryo budasubirwaho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu butumwa bureba abantu bose bwatambutse ku rubuga nkoranyambaga rwa X tariki ya 10 Ukuboza 2025. Lawrence Kanyuka yavuze ko mu gihe kirenga amezi agera kuri 3 AFC M23 yamaganye imvugo zibiba urwango, ibitero byibasira abanyekongo bazira isura yabo n'ubwicanyi ihuriro ry'ingabo za RDC ririmo abarundi. Yagize ati uyu munsi ikibazo cyakuweho kandi turemeza ko mujyi wa Uvira wabohowe, turasaba abaturage bagenzi bacu gusubukura ibikorwa byabo batekanye. AFC M23 irahari kugira ngo ibarinde. Amakuru y'uko AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira yatangiye kumenyekana ku mugoroba ku itariki ya 9 Ukuboza. Ingabo nyinshi za RDC z'Uburundi Wazalendo na FDLR byamaze guhunga. Abaturage bahunze ugizi bwa nabi bw'ihuriro ry'ingabo za leta ubwo ryagenzuraga umujyi wa Uvira. AFC M23 yabasabye gutaha ibizeza ko nta kizongera kubahungabanya cyangwa se guhungabanya iki
umutekano wabo. Uwitwa rero Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko ibyahungabanyaga umutekano w'abaturage muri Uvira byamaze gukurwaho kugeza magingo aya ngaya. Reka rero mbashimiye cyane, mbifuriza ibihe byiza, mu yandi makuru turaza gusubira amasaha